Awiade shimamba ya mamu akwaba ya kwaya yaba na yebedi nkoma kakrafa yenru apomde wo hian sei no pressure wo obese adwendwe ahye dipa ma enti se yenye nru ahodo bi mfa pusu ni pedua na ama ni pedua nyina na nso a se ye ne nye e wasetene mu da na no na yada nyakopon adom nti no yenya boafo bi a oba beboa na wo boa do bekoso aboa ama yapomude ho sam atumi agina yie pa enche madanadi ama motumi ehu ni nyina na afi yedi nkomo ade afa nro ode aba ebeboa se nebe ya yeso yebitumi enya akwa ho san a edimu na good morning kese na medema na nadwomo wo na CEO edema Capital View Hotel Kofurudua na nadwomo wo na pani a wo da Capital View Hotel ano Kofurudua na mema wachi anopei ene adwumayefo mo Capital View nyinara mema mu nyina chi anopei sanso na Aruba hotel a ewo buri Harry na fi Paul ene mu a maka nyina so mema mu good morning yene Dr. Lawson Chemenu wono na Lawson Herba woda no na bedi nkomo ene anopei ene wotutu papa minim bibiudi ni hene no enti ene yebehwe na hinnie ni din ankasa na konwe din ane de ka nyina no wanya bia mama ne bia ansa no wakọ na fi yeti ahwe Dr. Yamoachi ya ni na makọ abanso mejoso ene de wotutu papa enya agro fata wonso yene musa wudi nro eba eboa se na be yebetumi nya apomuden wadaroma nro dodo sen na Dr. Lawson Chemenu ada Lawson Herbal Center no modi aba eja enu ne dawson ma register about almost 10 products. Okay. Na on say enu de oba say be so kania e de she empa she enhwen etimi ensa na me de aba se me de ba bedom Ghana for asum Ghana for etu yare ase wo Ghana kisi ame no ti aye kasa de me ensa ene wo so. Oh, okay. Na sa me ensan a wo kasa no na ewo dwaso yi a wo ka ho asem yi no me hunu wo hwe manimu a me hu kakraka ba ko no low care mixture and your loss and so the young fan one after the other kase pa na wo mu na eno dika no low care herbal mixture no eno adwuma be na eye yo eja ene eye mia me maame Agnes nyamsem dodo na afa ne yaage na woda. Oh, okay. Etim pese me chia no sanse ono na ama me Dr. Lawson ma beju sa pempensui eto de edna na obo machi dam otumefo enti anti yaage dodo na afa anti yaage we free Buntumu so Enkawe district me chiaw emo afin shapa eja yenko local me no so local me eye dra me de ba Ghana ha eye ma ene me adru ma ne me adru eye local kesi no oba timi num bi sanso na ba ma timi num bi ene ma no ene edom de frame eye the virgin doctor sanse am se local me san etimi du omasem ma wo mo eye omo lawyer sanse aware mu no anigye ni ho be ma no sabi obu kwase a wo tetew bia nya mema nyina na bibi wo ba ho asabi otimi e eka na esinitrim itebasa wo ba omen but ma na tenase ehunu se aware no enya ho ofe nemum de oba de ahira so a wabɔ ho ban de ama mema ya ni so ya de ba akopɛ eno ye ma sabi oma hemfie eja enya ho ofe ne de wale o sa ahemfie o ye kama say si am be studio ha yi o hwa ahafei mani gise meden metena ha na matena ha che na me bai na sabi o nkeka wane no ma bi nkoye na smell bi wa hanum na ye ba smell me ba akra mani nyeden enje etiba ma no nya bowro mu ahemfie ho a o se ho ye neat ho ye kama ho ye krogin no watimi ayeda ache e wo ho etiama na tena se ehunu se me Dr. Lawson local na me de baaye no me de abebua Ghana for ma eti local me sha no wo ba wutimi num bi be ma wutimi num bi wo de akwaye infection
ya na nsuo bi gu wase ɛtaa kekaw ɛhɔ ɛhyehyew wodun so wie a na wase ɛhyehyew paa won kyerɛ wontimi control ho a waduro yɛ law care mixture ɛna wo yɛ bɛma so na sɛ wotie me bɛma bia no nke fi 30 years ekro ne de enka che bia abosom bia no so timi ɛde ɛkɔ cheke ɛyɛ prostate na wo sɛ prostate no wo bi anada chi wobetimi anya bi but ene Ghana no ente sa dudu na ntimi kɔ cheke o prostate no eti mema no bebre won sɛ efi 50 years ekro no ne the pipe ne de ato ne bɛmem wa abra me Dr. Lawson ehunu sɛ wobenya yare efe ne prostate ne bia na daache no ukonya infection bi ena wanko ne ye etsa wo ye be ma na wutie me a ma local me sanye wunsuo ma ne nye waduane some pese daachi bia obenya yare efe ne prostate ne bi dia pe local mix ne bi wo de fa daso bosum bia akra no utimi num 2 bottles eye ebe boa eba sa eya odunso twa no me che unit track no sa blada no ekuro bi ewom bia eya obi ewom bia na eku no ete basa wa ya sna ta ya ya Johnson ntimi ma law care mixer ekum kuda say diabetes kuro say cancer kuro say ulcer ana ekuro a ewo yam a wontimi ne die ne to yam na wo free mesraw usisi ekuro wo mu no law care mixer ekum kuda ete mesraw family number no ene Dr. Lawson mesi no matoa peti bia kuro bia wo so bia say kuro kese say kuro ketwa wokọ abenya law care ni bia to anom me Dr. Lawson am de be adwa so for Dr. Lawson me number 0242 133 577 0242 133 577 Vodafone number is 020 ohe screen no so a ego 02026 75778 02026 75778 Dr. Lawson chere say law care mixer no ekuro bia wo kasa no dompem oya obia no pe law care mixer no bi wo kasa go obi so na opin na chi say sans wonum bon etirim kuro pe law care mixer eja emre ni nti no yanko Lawson heba no so Lawson heba mixer ye dura Ghana ni bia wo tie mi bia mesrew tie ne fatu asum ne se no so say so yo bi odi start ye aduane me kire banche emo ebro ne bayira ne dia hu se dachi bia no benya yare efen diabetes so yo bi odi start ye aduane hu se start ye aduane bia ne end product glucose sugar simple as odi start ye aduane bia dia also nya adra sa start ni ane na wudi no edin sunsanso bone bebre wa ma onya yare efen stroke no nom Lawson heba mesa because start in your 8 year die because Ghana ha brode ekroye iron no yenye iron film no and no ko ba bi koto fufuo kra na se wan top brode na amfa banche na obedi banche fufuo nko a etunum Lawson heba mesa na amama na adoso owuntinum akofo yaw ede abrew no sa amama no Lawson mesa ko aman wom ebeyi afrim amwade wo ho oya obia no beba unipadua mu biem it kopel Lawson heba mesene bi bia sa amama na wudi no start ya bia ne ntinom ene sesi aguso ameka sei ya no asom kekaw oposo ani okọ toilet moja anase amama wom mesro start ya bia no kopel Lawson heba mesa koko bia woni padua bia no esi koko no as ene koko adra eye very very powerful work na ha eye Lawson heba mesa malaria duro honam ye waduro ye hwa de bi hwa eja so kopenim tree Christmas tree boma egu achi a sa malaria parasite no omo machi wade yare bia wona chi wade etunya sa ndo makom yensen na de duro ba akomienu bi ka ho a malaria na chi wade ebi wo Lawson heba mission mu etunu Lawson mission a hu se malaria na hawo no tontom no hawo no wodi na chi wade de aka no ene betima ma healing ene betu yare na se ese boost immune system amwa hoodin ekosoro nkwamwa na hoodin ekosoro enti yare ketekete na yare basa bia no betima da account etimim Dr. Lawson me de Lawson heba misa abadwa so ene ne wobubuagu dem kro wantimi 19 etum no 10 bottles ema ne timi sorry
ama ne ka che me Dr. Lawson se Nyankopon hyira me no utie me na se honam ye obi a oni paduam se unti na twetwom ya wo pa achi entinom etwom na asisi mo hyehyew ukotodwen ahon atia untimi nante wodi akoye stroke ukita pomanko ade a me Dr. Lawson edura me dia badwa so ye fem Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture honam ye waduro bomada so be pick me number no 0242 133 577 0242 133 577 opedodo atu amesraw ko aya draglin o kanshi ubenya be me no so ne boanya tene he e bonda form because enu ni nyina menya Africa na ha o eyenua Nyankopon de tumi ade ahodna shem na me Dr. Lawson be di ye edro e o Ghana ha eni side effect bia dudu abenum bia no eni susan so opon e betimi ahaw unipadua no etempese Ghana 40 ase nyina ne se Ghana 4 nyimini no manyimi ntum no mu hu se me Ghana ni enu na me yerom hwa na workers me form o me center up every month bia ma fa nipa o me center kwa nye workers be 10 and as 5 ni nyina ye no ma bia me de poa Ghana ba na me na hu se enu brani kohin na obo ade ahira so amai o Ghana hanom se ade ye di atum ane ye di ye nduro ane ye bi heba centers ni bebreba enka Ghana emabu na omutifia sabi omuni adwuma yerom enka betumi employ omo ama omu nyina timi anya adwuma age amara ye den ase Nyankopon ani onyam etimi se Ghana for Lawson Herbal Mixture pebi na tonom wodi akoye sabio sexual weakness enoma nkoye mawo wono oba kwampa so a agudie ni nye ye mawo mesraw pedileman capsules ewodwa so sa dileman capsules no mesraw panifo ketwa na esi ho no ketwa we na efe ni dileman capsules no we 20 wom akomo were wom sabe kama akwati wom dunsi kuro wom damnam wom asase hwam wom mahogany bema no na se okasa no wom nyina bom tetene kura no ne ye de se bites but ename me Dr. Lawson mbese Ghana fo ne amanane ma mo ye adwumade na eno man koye mama sabi o mani nyi ewa awarie mu no kope delay man cases we bi na kira kwan we kamika bia anim na onmaja de man ne boa mpanyimfo no kura ne se wonum delay man cases no na se ono hu kan ni hia ahoden no unim enya akoma na ebe bro adwene no na ebe ye adwuma no brain cells ne ebe active na blood flow blood circulation na ye adwuma eti akobasa akoma no adwuma ye ne kakra bi wa bra mu delay man cases no eti mesle panimu bi a wo tia me abrante efi 18 years e kro wona ho kan ni hia enoma nkoye wodi boss wana hu na esano enoma nkomeso ma oba na obenya ne peak ama wose agu no ama ne nachi etimi ahu se cha dia also nye delay man capsules no if you Lawson Herbal for na eba wo de ye brand ya brand sa man for per number ni bio enti wada room obitu bo number ndi ama omu bio na number no mesra obetimi apeke our screen no so ana me number 0242 133 577 0242 133 577 Vodafone number no so 020 26 75 778 020 26 75 778 Boba na so be Fred Dr. Lawson na enkomo twitwi bia pese wona me twitwi bia ma shado so enu no ya miensa yo delay man capsule so eye mama duro ene local mixer oba timi no be matimi nom say infection pa na how ensuogu wase kekaw obema na ya na mu kekaw jonso na mu hyehyew na jonso no mapai mi ro toilet ya sabe jana na uwia na ensuo fita bi na fi obema na eba obema afom aye kete ana onum local mixer na unipedua na kwa no be afom bia na aye kese kama na wani ache Fred Dr. Lawson na Dr. Dodo na fam the virgin doctor. The virgin doctor do share me o ka ba kwa ma 100 cedis. That's right. And the virgin doctor. Yeah, whether if you Dr. Lawson, chairman no nada Lawson Herbal Center no. One na need ko na po so my bobe 100, but so my bobe 50. Na me nyam sika na m come baby kura. Enti train na betu yo. Yes pause. Mate ya pause so ampa. Enti obetu afre no 0242 133 577 0242 133 577. Dr. Lawson number. Dr. Lawson number or no number picking on wedding come. And afi 020 267 5778. O fresh out two numbers here.
obinya Dr. Lawson na woni no atumi edi nkomo nti doctor yɛbɛda wase pi so nya brɛ baayɛ that's papa enti enche bia no ye ne yɛbɛdi nkomo na efiada empunimpu yɛde bɛhyehyɛ so na messages bebre wɔ ha minka ba mienu bi na fe na twa wona ye ne ye Owura Johnson Esedu Nkatia General Secretary Edema NDC Amayoko no wono na ni bedi nkomo ene ɛwɔ empuni empusu ye ne bɛbɔ ani ene dai pa na Owura adi asare say good morning Ejako Abran, thanks for the good work. The situation is same in Kumasi. Nkwara na yɛka mo hasɛm no wɔse sa wo ba Kumasi Zoom potem ho a nkwara no wɔ hɔ papa ɛna fe abrade fi kuma ɔse galamsey na excavators na yɛhye do nkwana no nkwana no so na mo be ya anka wo mo a etu galamsey na excavators yɛ mo de no yɛfa mo kokot na kot nsan twe mo aso nka ho ɛno bɛ sɛ na ho bi nkubia anya bibia ti sa bio Sandro wo so say good morning Ejako Abna ɔse our leaders as failures they are in power for because of their family and themselves, not for ordinary Ghanaian. But we want them to know that coming, a time will come, they will all pay for making us suffer. God is watching all of us. Where you be at the other bentino, you betray Humada Roma, Naya Kwaba Yaba, Yene Owura Johnson Esedu Nkatia, General Secretary at the MAM NDC, and Ebedi Nkomo, until young comrades is here.